Kiriu ngai Hindu haborok kuai kari setang hadin kendiat sngi kin se shim menta biang ha kejing le niam ka bahe do ka bajulong sisen sisnam ya ka belatep kum ka durga puja ka ban sedang nadu ka pratrek ubana risau banwan habakran ha kinong pathai ku bor hne ka sngi ka arpu pratrek unai lor ha Shillong Press Club kit khat jong ka Central Puja Committee Meghalaya hapo ka jelam jong President Unaba Bhattacharjee bat u General Secretary u JL Das kilaitho ba ka jing pen khre ya ka puja kalaya sat kenang bat kani kele niam kan long ka baya renti apadeng kesok kesan hagani kasnam ki puja pandal tang hapo rilom khasi kindon khandai pu artli baro hari bhoi khatwai tli hari lom jantia khandai tli hari lom garo san pusau tli balada khainlang ya baro habaro koi gejala kindon hadu sispa andru prio tli puja pandal baro tang hakanong ba Shillong kindon rup nyu tli bat hatura pat ar pusau tli bat nakaliang katanat pulet ru kalapan kre man pen biang ki bor pahara habaro kisngi balong kani gejing le niam kenang ban khangla di kriusim kabu ki bathmu ban pathot yakani ke jingle niam kumba julong nadu kini ki khendiat snam rala haswa jong ni ke jingle niam ladan ke jelang ha pedang kinong ilam jong ki niam beper bat kriu pok mat ke jela menta ka snam ru yakani on pelong ha ka sautrek upna risau banwan ha ka ba anya dan lang ru ulat ke jela u chief justice ka Meghalaya High Court ki menteri sarkar ki MLA bat ki we de. Puja itself is not totally a religious festival. It is also a social festival. And in Shillong particularly, for decades together, we have been celebrating with all members of all other communities. So this year also it will not be different. We solicit the presence and the involvement of the entire society of Shillong and Meghalaya.